Jednom od posljednjih činova pada jednog naroda koji je nekad bio pravoslavan, veliki narod, a onda je 60 godina lizo bulju jednom ubici i sad kukam. Ja tu ne vidim zbog čega kukam i šta mi sad tu, o čemu se tu radi. Mislim, možemo samo da se pokrijemo ušima po glavi i da molimo Boga da se nešto ne sluči, jer mi smo stvarno izdali sami se, izdali Boga, izdali pretke. Možeš ti sad da kukaš, a toliko si... I danas u Beogradu imaju ljudi koji spavaju u posteljini koji su ukrali, oteli 45. i 46. Pa čekaj. I danas dan ima zgrada, stanova, kuće koji nisu vraćeni, oteti. Znači država Srbija nije vratila.